mà tiếng soi na răng đà bây giờ na program committee na cái bây giờ Nggadime bây giờ pheura wangkeu pele Jesus Christ za Nggadime daga za bang si za rapper dele kasaba lamga lamba ranga ka da naram church ai za na kalui da raki za agna di pada tau da sai na kasya bi ke heba bau me za kan pau za raki di le kasada kana apo go hi hang je na arrangement de je na tak khak kai na ti ba khara run da na na ma ki ba wong ka Sunday school dia na ani raki de za tau hada za ba me ga na ka le da ai na tin kum kre han za na ma golden jubilee to hanga banai raki te sam hanga ani ku chui la da rana ja be za raki ge be za te rai go zai peting te le za na market kana apo kana para hang se le za milong sigan ning za la po zigna ai ga ani roga mikinam rama rasam ka te ma te lu bu kuram le la da zai kyo ni ga kade hago amra ma ai ga kena te ba rasi pe la da aya ning pe la da kade hago amra le da ni roga so sigmom do la da ani hai mena apo go tang go mera ma kade kuinam ga ani wanga zabam visa ani program di dele sibizar ngale ani hanga leader imra malamui political line ga zai magda da ba office ga ani roga ma zuai za ani pui zuaram rama totam zabam ngolo za misui za namnui zegna seza sabso ne testimony te ne za seza bile be do even lo dele nam ga ta za na ani na mai le ka ngi ta ta ani ngam bria ani te wa ga ngolo za ani du ga ani ta te ba ngoi da de ga ani ran si sam le se gram ne de mi ngo pa de namaram da le za mai naram church ga wang de de za nya ka blo ga zina ki ma wang za bang da apu ro ga ani nyang ze na za ya mi ke nam ma apu go Nggadime daga pe go pui ta ga material no ro ra ma te ga ma za ai ni bam drive le de ka tele ni ba syam ngo lo mi si sang le te we me de ya na ning de na re le le se do ni ta ze ga cha te ba hang ze ga na za en ke ni ga na kya ma ni su da de ga again ri ra ma la na bam ram za ai ya mi sa pe te za ni wo sai ba sing pe na do nung ni hang ga pon ri abi ke bong me za ki bang de le bloga pana ani anga ta trip kat le za su ho te ta le ani te ne ta te za sa kung sa pa kai za so me na tan nam du lu za lam le ani ma ta te mi ga milong di za bam ra hang ga ani ro ga ra ta chi ma ni long chok ma ma pogorin ting pe ma ma ni hen za ma ma le ka ga na ani so ga sa pa da lu ma da ani rakya na duga Nggadime duga pheura hang ta ham loga apora meza material ramadele merwa ramadele hang kana su ke ge gut kana su ke de ge bediga aga meza ani haro ira hang do ani ran si ute pele so melong do so medag do harana azai ka samana poise bam talak le citizen no mele Nggadime za pheura wangkeu pe ani ra pe Jesus Kristana Nggadime pesat kusumnale there are 3 types of laws Nggadime daga pe roga so me roga nang dai ko bu criteria ga ndai bisiga nang gadilo ba siranga I background sarang radre Iden gana ani wang pe hara se pe zena zemana sun da maluza bugu present Eden garden ga kitnai zabam ra te barga signa zemana adam se pe za gadi de paksam te de sida go parat tu sidre ani go da bamza ndai biga na Nggadime da su sirang ga background sarang le kazana go kazana the law
Nggadime family Pakamazana Pakanabazana the lost coin Nggadime Pesa gay Paksamazana the lost son Nggadime prodigal son Nggadime Panggadime Ana Tevepe Harakuna Tevepe Panggadime Apogo character Kasumza Anui Ndavepe me the Siranga Pusuma Bloga Anui Sierra Hanga the lost sheep Nggadime family Jesus Christ na Apogo kingdom Apogo de Periga set up the bloga Apogo de Pa Jesus Christ wangkeu gap ka bloga Apogo kingdom Apogo Hagwang de Rasamrang Hanga Kade Periga Ma pui ma mro ma gahlei seza pezate luza sampan da gana parable gana pasam sadle sisem kala rahanga sale pogo technical very simple sisem kala anu itu kan roba mbam rote luza pa maram le samse selection body tinggi mina wangkeu luza samse da parang male Sekolah bagi pana melire na Jewish nugu custom Jewish merasa kena melire mesti zaki biga pana sekolah bagi melire perasaan saya meliri lungza parang le kemai meliana kang kebang nai aku apa berkolai jadi suara ini bangga patah berkolai hangkana direction baby di sana Pui tara pui merai pui na tata buka apa benar lui koleh. Tara pui na mana yang kita mana pui na mang kita gitu. So mana yang tahu so za tak koleh. Ini zai iba ke meli zai ke bangre. Azam tu itu za kerai bepe bangra hanga meli rai bepe so za kaile. Meli za ring bekoleh tangai bekoleh. Zai besu rai lui sip koleh. Raibe pe kodu sa zai raibe pe ne do pa bam pa na ga da ge za pa se pa he lai le da si ko le ai ga ko mi la mui ai ga la mui ni raibe pe na ki wo za na pnui ki ba gonda ranga ma ga kalawai le pa go language la le kalawai be na gonda kam se re ko le kana pnui za kadai periga Makasihaba rom kui bam simaku zaman Faizan mana tewe na sa ulep tu simaku maramena mata tewe la le mpia tewe la le seguna mi ulep tu punya simak le zam dija ring zaba mi dikanai aiza somalo sebeza punya na the sheep was like a sinner apo gomeliza muy manga tele puni Kristen itu penuh zero ego harakia taku Zai Kristen nanti betak lain nanti kamu karena penuh za penuh boring tingza riba betul nuai zina penuh saya kasi na Allah takule sebeza penuh dah God saya bermain saya dah luai dah pompo benai kita itu za lang terwet terang ni pogo haruiza Kenapa mai hangga samram gada lari duga da patingin takule duga le pozena pana computer za tendai za so ma Kristen telu pogoring ting bam sima paring bam lu mai do sima pasai mena samram ge wong le do sima de za bam di me duga apo meli gna tendai le sima daga rahe mi rahanga meli re pe ka le ra kyang na bam le Aiza aposiga bidezana rakana betul di bang mudre. Pagana began the lost coin. Nggadime pesa za pesa ana pokon ra makle. Pokika kai lu pluida. Be mi do pluida. Ko ta ti ba kleli ta tina masel ke di do pluida. Simidia pokwa ga pesa da. Ana kanang ba Zeme angka nanti luar angka kanang bapa ma sarang kanja apurang kanja Zeme angka kan nangka semko deh. Rangkang kau di sana mata lekti tu lagi Middle East kan
ai ke Zeme na mai ke ra de na dowry system mangule dowry system pa mai ke ra na rangkang bana bagi anga samanga sangkre era bega kya ga de na sang squid high squid de squid kan ke go de le izana pa mai do la le pa mai do la baza kan ke pesa ke dali pa ke ga zena pa mai do la le zai si po media pani ko le ne ma ka da ka pe le pe si ko ma le azam media na apo go criteria pe de zana pani na non Christian para sam si ma media kan Jesus Christ aro sam se za ma media kan pani ap ne mangum jalum di de na ka azam media da ka pheura de zana pheura be pheura da ka ka ba ba pang rang da kan nang le Pada kapal bapa meluza kemui bikia guluza bateri rame torchlight lamp neko mi bungte meluza pheura sangle si pe bloga mi rena male piale nangle azam de ka dibza babam ka kusip adi dele apo mendiza radosi ma adi dele apo za panda panarang dele pozena pa pesa kwa doluda diga beginning do kuluza ngira kulejele Irma ya go pesa ga de bakwa do dele wangza ni kile za beginning do kar hi le chile plamana pa me do rahanga peting sang di bzegana spo pe ngo di bakwa do bzegana yesu krista na nang li roga mili res kui haika kan ke biga res kui wang di lu za ka wama le zana nang rai ka de ki be pe da ga mera me pe pam po pe nang suna za agu mili de ba ma ne de zana Res kui wang de kache hena kako wang male nang pampo belena nang susida ka da ka na pe da ipe ma da im sang lendo miram gu re da ga num telu bi ba tu rang je na nang pe wa da ma ka me ra kya na ma ta wang da su ta ka le po se res kui ra ki wang de les do still yet kat wang ma de zana you have to go and search Ada lo pe da ra de se biza ani ra pe Jesus sana ka the de hara kyana me de ra kyana me go responsibility da aposi kana ga sam sei za subduk za ani ne te ni biza ga te do la ba ai za ra ba ka tele pak so mi ga the lost son panga di ba rahamana poina azan rasam na ramza Ana ramza pepe ba mko pui ba mko zena long bo si bko kana do pete da za pe he ba me zena pe he ba mangolo za pe swing te ne za da ga decision long kui ni ko pa za haram de meta tra kilunga pe ta ga pa bang ta tra pa ning ta le mi hang sam ko influence kana pa ning padle haram de meta tle haram de meta loga Ogu mahulay na pipeyo daga luraba mahulay na adam raba pero bahelza pipeyo di dadiga besui da sui pana sui singa pa dadiga pa kilu za baby dile pa hebam ta na pa kang na ki tan debi sambi pa kang na sambi tan debi sambi pa kang na sambi nalang baga pa ta ka country za Rakum ke dega pata kani les. Pa rakum ke dega da kada diga. Pehli ga da, pa kamle ga da. Pa dongka wang desa. Pa goring ting. Morning tau baring ting wang les. Pa goring ting ga pa ta ka bamle ni ga pa kamma ga. Pa sungara pa ko ga pa ki puisi o ta da ranga ko le ga. Pa kare na decision lo ta pe bze ga na. Apo pe de solo beza. Christian telu Jesus Christ da prophet ibang lulu za hasai ngin ta ti pele rang hai Jesus Christ da ka lu to lu prophet wang lu to lu za pa nang i hasai ngin ta tele za na nang ta kar bang rang ko dele za Jesus Christ da prophet dele za nang guring ting ga kalum lu nang guring ting ham lo ka kadai pre ko tum hi kadai pre ko mo hi ba kadai pre ko he kanya brahma Kani Brahmazana, Nangu Pisho, the Nanzu Tati Bloga, Nandaga, a Wuring Tinga Dora Baza,
Ralang bega nang kang siama to gule. Pagana bega nang tabang da starving. Famines. Tapi wa goba mitong goba ma nang takawle. Pag bega nang tulong ba kata kabang mate ba kata tewle sa. Apo go pero go na sura. Naka anu inday go criteria gabam se. Anu Iramlung Jesus Christ za. Nggadime Naga pele kasi bisa anigo scripture kya bu puina Luke Christ puigo creu garandele. Jesus na kadai prega pa he is not only the seeking but to save. Pa pe bisa pe do dele na ma ke pe do dele na reindra ogo creu ba kasu kya kaindra. Pa se bisa pelong na kanin dele. Rai tu ba iden krega pati dele. Tingona Adam nai ibdaga iden ga kitnai za lung zena lung ra bahang te bam ga panai daga apuga samtaraba pheura be pibang te be go pibang zana Genesis kesunggu Genesis 3 verse 6 ai garo le hai tu ba anui ndia te bisiza Neko was step dulu za anui to kape te palao anui pangga dirao itu besar anina pheura manga the desire to make one wise anarane and when the woman saw that the tree was good for fruit and that it was pleasant to the eyes and the tree to be desired to make one wise. Masida, so gati wanga, kadadika spo rasiza, iten krega bam rasiza. Tingwana, they slow ka sebrasiza, bipinung so gati wanga dika. Tewa padezana, ning singudre, ragum sangdre ka sebego, lung suya. Kadai mereka ingin senang, lepas tu dele bego lung sui kena. Wah, tu ini dele. Suppose na lung sui ke. When he opened his eyes, orang tu bego step. Suppose rasid tengok, slow be tengok pablo ke. Neko pasal, itu be pada experience betul. The eyes he opened to behold, he saw is evil. Not good. Pemirak pada tiga, pemirak pada ngokok kabisa, ibe mu tali. Wei rasia, ibe siapa? Siapa kaiko? Lalu pandangok kabloga. The moment he tasted the fruit, he experienced the evil. Pandangok kabloga pemirak pada ngorai tuba, pada gani ngorai tuba zah evil siapa? Pagana began. Second experience. When he opened his eyes, he behold himself is naked. Peruna, apa mirak pada tiga? Peruna besungo besar. Pemlang mana dele? Pada mereka pemlang za ngamlang ko dele. Rasam na rane, ni pui me pe tema, ni nama suaga. Aku me pemlang za liamar le. Sebisa rasam na warning tu dele. Papa ko experience, papa na ko experience ja. Dia tiba tingwa anu supe wo tiba besar. Pemik rak pakai tadi ke pemlang mana dele. Papa semazina when he opened his eyes, he behold in sweat. Papa me rak pakai ba papa semba experience tu besana. Bedi lora. Pama iba ketu bahanga dawai makle. Te slow bete biga. Sigina pa sampati le. Sigina anu go decision gana, adam go decision gana. Rehei keza. Anu gobam ra haragu present gana samta kabloga. Anu yana razu sebza anu dongau tadi dele. Ralui long sebza anu longa tadi dele.
Ani teba, ani sakpa, ani lumazai le na tingwang sui mak biga mbedi paraberan na te pati gre. Pose na pak chuna pankyo da diga. Pogo mbedi re male he faced trouble of this prison world. Pogo te beriga pa hare bina kare bina wana hanga sangi dre. Zok kremenda ibu kaka. Bipuinung lungana lungtot pa kabena suza. Kare bina ta dre zarang le. Hakwale le kile hatwara patle. Anui panam dui bam sui la kabang kadoi bina te bita. Sidadaga pa wangkeu dra Genesis sumbus kuiga. Where are thou? Pa pesudre. Adam nang dai takadilo. Ne bloga apu ko sum answer da ka bangle. Nang tu slow ba nang rangap ba ba te be mai kana. I mixer pa da diga. Right to baza ibang makle. Hara nang zoom makle. Second experience aruna I naked bangle kasabede I sidle nang go praise na ka be da diga. Paksumiga igde pray thrill za te be di lo ranga ta ka kudre za pelonga feel de. Tingwana still his church where thou Adam. Namai kene me pui anui hakiwang za katina an tau sabam loga. Dako tebi zegena tingwang go present ga ani wangam na ko. Dako sa bilo nela ta bilo. Anui kilung ga te wang lot sabam ba. Ani go society yo wang sangat sabam ba. Kanang nanya raklo madazena kanang kanya ani daga satisfied ba katto ga sabam za. Ani daga dako go element dako ndai me ruana apo tingwang go present kana de zabam ranga ani daga te pakani lo tingwang na pe le na ka sam ma pe zalam le ndai ga la then he planned for redemption pa pak na ben ke da di ka pa tingwang prunna adam daga dau de nang nai khuda te bilao ndai ya ta bilao nang nai ne kum ning bilao sau na rang lao na này hôm lăng là này có sẽ bây giờ tiếng hoàng căn này blog à pan này rất là cặp này anh này na này too slow that đau slow they slow bây giờ anh này they đi đây sau na lo adam na 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 ni puinong ang bebe ni puinong na pe ni bega na indo ni đây ni puinong daga pa kang nyam đây Genesis 3 verse 15 garam ne mi punong daga tingwang plum ima kale mi punong na makat de bo di bala dai mi punong le da blame te dai ne daga blame te dai mi punong nang zigna ai ga pa serious de ne Genesis 3 verse 17 garam dai mi punong nang zigna no mi punong nang kato bizigna mi punong nang ne ko pe bizigna adam bai adai periga adai kando de satenale siang betale timang kusam de bizina adam do de siang de mala ane bible kia da mai ka ye korega tele in konkret senna pastor ni pe ni tau ko pastor dikim la matong goring ay rasam sale adam daga tingwang de siang de mi de malo mai the same question in le nyang sama ka ka bang so sim lam le kana ka pa mo si ko le bo si ga bang ro sana ka mo le asulung kyu ka ba mai na christian te de mi de harakia na yo gulum de do ai da ka mo ga chi ko lamana nang bo intention ko si siang ni sang ro siang la sang bang da pene bible loka kya ba ke Genesis 3:17 and unto Adam he said Adam daga panarane because lama thou hast hearkened unto the ways of thy wife nana nang now if la kwa
70 bezena and has eaten of the tree of which I commanded that, saying, Thou shalt not eat this. In Rangadiba, Nandaga Hindi Bagadiba, Namasitir Slow, Rangadiba says that thou hast not eaten, thou hast eaten the fruit. Apurasi, 30 bezena, cursed is the ground, not Adam. Panarani. This young, they come here to go. Adam is Mako. Adam and Nana, Nang now, even the God must see babies and even the copy in Zigana. This young, they come the lay. Zemnadon came a clay. Why? Plama, Kingwanza, Pay, Hadara Hanga, Tay, Bamipe. Zemna police set and the Maniga, they pay me on the gun, you are money. You pay no me, Bamside. Nang easy gonna they come. Hurry to Rabante Babiza, my marale. Anu Taram Ka Gubizagana, Zena Saipadre, Tingong with the Sang of Dreda. Posegana, an embedded Loranga, Samadide. Medo, if Adam Daga. Tingwang the Siang Timale, my program church can confuse them already. This will become a program the Viga the Padale. Adam got some dimity malotin and no box to bring Velogo. It Timale, a Bible Gamale, Nago Bible and Kiano, that is Rakana Mago, other ring language. And it came a pre and sunshine, the God Ninkan to a go, Kiamaka. Puzena, Tingwang, Mato, do Adam Daga, this young Timaka, Paramba, the boss, Sham, Pelung Swing up and Damadiba, Zemnadi Zigna. Puzena, Ipenu Daga, water and got Sandre. This young Timamro, Maclesida. Anu in Zigna, they come Sandre, the Sebzan Penu, Marakale. Mihai, Lumanza, Lungzavan Bagdeza. Anu Zigana, you put no copy of Zigana. Anu Daga, this young one. Still Adam Church, where Adam. Nandaya Larino. Nandaya Lalo. Papa did Rumane, but now Abel Pikida became up with the Abel, where is a king? Where is thy brother Abel? I bet the Eva Puman the Rumaka, that's 70 pedalida, but that's a better pedality one. And in Bahamambale Harana, you took a piece of a mizza, but I get on Rabunamale. I built this subject and I came to the pedal. Came I, Nankina Pil, Abel Mandagalana. Where is Abel, thy brother? And he said, I know not. Am I my brother's keeper? Pana Haradun de Gudeko. Yakinado ready pay me. Yablandu Simale. I hear thy brother's blood. The noise of the brother's blood reached my home. Ankina Pegu Hazaiza Atalama Sipsangale. Kina Nakogalalo. Anu Daga, Tingwana, I go to question that never hanga. Pogo, Anirinting Nawang Mazena, new delay. Anu Harana, Pew Zabam Loga, Daigalo Zapem Loga, may pay me the Aminigara. Pana Blum Sina, Kedaluza, Tingwana, Horin Pemi, Honga, Tesakale. Pana. Pelung Suya Tingwana Asaza Tesakale. He covered the cost of animal skill, the nakedness of human being. Zimna Mipung Lang Bandina, the Modola Tidadiga, Tingwana, covering Tisaluza to me humana, covering Gena Gumsimile. Sizna Ramaza, Calvary Crosska, Zimna Gohmui, Mingo Himba, Muiza, Gumsimile. That prophesied. Tingwana, and we hung Calvary cross, and me home by Sizana, and we go Muija,
gumsim gre sebiza apu hang terang mazena anira be Jesus Christ kadere en kyudre the grace of God tingwongu kang gyada anidaga nakabang le Timothy 1 Timothy kana ukre medaiga Adam was not deceived but the woman being deceived Adam daga atoi komale atoi koi male za Timothy garame anani puinu daga kama konta dre pozena pa hana po biga thare ranga changdi le bible narode amai ring ting namai tingwana pu ba kalum di kang anui ndai ga la lao anui panga di ba milime or esang kuanga di me panaga di bugu zimna lao anui runna anui ning luza so ani juga pheura pe ta bam dang ga ani kanang mati ne or ani runna ani go sois ani na kalanga je wang da hanga ani na mai di bi go wang da hanga ta cha bam di me rahe ra mati lo tingwa na nang chu achu pagu kang kya ba na ku zaram ne sam hai kya cha ka chungu kre ga tingwa na sarang ne nang me go hamui lu sak cha ya na nu yang ga pe ri de ma kule noni hanna dong ka mui te de le ne ja inong ni do ka priya ka chai de ma kule kang kya ba na ani chu ku je ba me na mai ne kom ting kom go Christmas ka ting wang za pe le nai ga nang la lo I la lo za pe za la mu le ta ti be ting kom ta ti bi ga ju za bel do na mai ting kom ani ta su da ra hanga ting wang so ga ani gu kala ring kala te za I agala le za ani kanam na respond te ke le tingwana ani kire ga ani gu church ga ani gu ta te ga pe ze hingla mai be za ani do I za long ma te ra ani sui tingwang gu kre ba kang ga ni bam la ra hang se na ani hai me na kalam jabang ke le tingwang na ani hanga sam ka be za John 10:10 he came to give you life Anira bezi sukrasana peza nang suga peza pawang kebeza you want to give your life ring ting enile it is the best life ring ting zebeda ilong ring ting he want to give the best life ilong ring ting pera it's a perfect life into a country ring ting pera the purpose of coming here of our Lord Jesus Christ is to give you life and the best life and the perfect life. Tingona namai ani Christmas te zabamba ani ngi zabamza ilang berinting to I country berinting tera si buguring tinga hada wadi mdia nakate wa ga lebui hare lebui de ka go kandi sanga ni bam lebui suppose na nang suga asuga tumai za nang zeriao namle Ani daga pabrena ning sing bizai hare bizai ani daga ani go joli go ani krim go pite ga doblena you will satisfy nang su yule sina poso pol na rang le tingwang daga dom ti kang harera sis squid joy love kindness cooperation bazat sis squid apu gozoni ga tamedui Jesus Christ daga Jesus Christ na ringting ilang le pele za nang I acknowledge de dimdui no mai dim dia na apu go ringting ga bom le pozena kne brama punui ringting ga mi do normal gna sai magle apostle bedui ken sugame bam ken ame bam hadui gna pui ki na bu gumpe gari gna bo phu game bam zela ka bam radi kwe bam Pano enjoy to come. Lamana sipu pe ring ting za hadawa di bze gana. Apo go ring ting ga me neko dobelis do helma rahanga. Oneran si zam rang jena rang kya da de. Ai menang kingrin kingai bang jena pe harana hingna melo church apo church tu za beza apo go moto apo go zai gana ane tan sam zam ranga harana pe ngai betelo za Ina na Tamdre ni haim nariga tingwane hina mai bet betelo. Amen.